Van sangam kabiu lamdang the lo pa basien na hoi na zalte sawa na khat na zalte tama na khut sien tho lanin tawang pau Jesu min na po tang thung hi amen.
Sipal Presiden Jararo atau kompile Jararia atau kompile dunia Zomi Council Chairman Apanas atau kompile oleh tu cuma student hilang IP hilang lesang pula Pentecostal ikut form now opo siu Mother sehin amin kapal lulu Parti tamjevin na bonubin kaya nasalam kan piu nahi. Dunia ilai mun jadare okong piho. Training kita outpassing parade holding achi pesa ing tuwa. Jadare hotunga kaya pana kapogi nahi. Igama underground alole kam ikipi do kalhi naga tesa min ba junior navin alai hodong kum somi balta bin itabang training long pile training to pi kaya nahi akat nahi organization bola jadare hole atau kompi ho Ikam hi kitsia I hi kamucinin amai me hi tapoi gamba ikai na tamati hi minamu wa tapang hijat training intaya government sepai holoim Manipur rifle ho pasang parade kaya mito ibang thei changgeya organization bola Jara rolam tahu semua, aja pada kapung ini. ITLC 99 in West End. Elajuan ITLC kita pun Hill Leaders Forum kita. Iba akan tu muncul. Kolang sih, amina contoh bilang le, apa nak pangkondeng. Aku tilawal ikam bahe, orang dengahi. Ibu dua bang lu detai, pangkon tak ada tihi. Hijika tu, angkat tolin, UPF, angkat simdai. UPF usai pau ter mereka kain. Itu na loya, orang asal tu siapa. UPF dan foto ke kelala. Biasanya yang ni hong tu kerja dot angkinin. Langkai teh, awak lu ni cerita muhoi. Aban mana implement molding dunia UPF kau kaum sih, ini tokoh ni lau cuma hin. Cerita pulih Pentecostal hin, ini paulo sih kian nahin. Tu ni orang hin kawan nahin le, tu nak kesan ni sih. Awak tekin paulo sih kawan nahin le, pau tak to dunia. Awak tekin ilah kaum hi, UPF ho, langkah ho, lunglet nale, kamnain nale, tokoh baik dia kilangin, tu hin. Ang nung hoa, ikamu, ihute na diwa, zomi council hin, kukin pihin, marin pihin, ang hono ya, nam na taon na kipido, leadership dong, pangkong hitin, dunia, iba palo si akim mabangay, minchom na ite hijevin, iminyaw siya lang hi, munkarasuk koma, Manipur government le, Indian government. I respect kamsena pangkong digin. Tunin hila tu kong ho, lam kai ho le, nam na tong na kipit o yusi kong ma, katim na le, kataw na hikidin, hobi kitirong le, ita mong bola, lam kaya chom le, ay tu na me tam ta to, pang kon dingin, ikutim kit lehi.